La 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 la. Bete, bete pisan. Nya anda tadi mah bete pisan. Macetna boga nahan. Untung tadi dia mau menang gebetan. Cowok keren. Wow, maco, jangkung, kece, cowok bingit. Untung tadi sempat kenalan tukeran pin bebek. Namanya antik kekinian. Coki, cowok masa kini. Kayak merek coklat, nu iklannya panjang dan panjang. Mwah. Aku mau dah diapain dia ke kamu. Mwah. Kenapa sih? Kamu teh ganteng amat. Mending manaskeun awak heula biar ngesang berugum ria. Asyik, tarik mang. Pasti si Bibi. Masalah si Bibi nu masih di teda. Tuh, benar pan remote kontrolna ge raib. Selalu usil. Nah, hanya teu meunang we budak ngora senang-senang teh. Dasar Bibi ewed. Neng, naon geunahna lagu barat? Naon pantesna ngadugem ngarege? Lalaguan Sunda ge teu kurang-kurangna geunah, Neng. Cianjuran, Kawih Celempungan, atawa pop Sunda lah. Pan Neng teh asli turunan Sunda. Nya ge Mamah Neng ngajik Bibi atawa Papa Neng di Langumbara di Bali. Kumsalam. Ih, cowok mah kemana wae sih? Mana gak pernah chattingan? Tara say hello lagi sama Neng. Om dah gak peduli lagi ya sama Neng. Dah gak sayang lagi gitu. Pasti udah punya cewek baru dah. Alasan. Bilang aja udah bosen sama Neng. Ih, Oma gitu. Neng teh kangen Om. Kangen pisan ka Om teh tahu ih. Tilu sasih kenal Om. Ngan janji we bade nepangan Neng teh. Neng teh hoyong curhat Om. Hoyong curhat. Rumah sapan Neng mah tos tegaduh bapak. Ayah pupus kecelakaan tabrakan di Surabaya. Pantos didongengkeun ka Om ge. Neng teh kangen kekepan ayah. Tapi ayah tos teu aya. Please Om, enggak ka dieu. Neng sono hoyong enggak tepang sareng Om. Ih, ci omanya Paneng dah bilang jangan pikirin macem-macem. Mau Om dah gajian atau belum, dah punya uang atau enggak. Yang penting Om ada ongkos nyampe sini. Neng bukan butuh uang Om. Neng cuma butuh Om hadir deket Neng, peluk Neng, belai Neng, cium Neng. Malah apapun yang Om mau, pasti Neng kasih. Termasuk diri Neng. Uang Neng mah banyak. Jatah sabulan ti mamah teh 30 juta. Neng bebas mau pake naon oge. Di dieu Om teu kedah ngemutana naon. Tuang, hotel, pakai uang Neng aja. Mau jalan-jalan, pan aya mobil Neng.
Nya Om. Siap enggak ameng ka dieu pan? Iraha. Oh, janten Om can tiasa nangtoskeun iraha-irahana bade nepangan Neng. Ya sudah. Nya meureun Neng teh baung. Baung pisan ti saprak ayah pupus. Pantes kumamah dipicen ge dititipkeun ka bibi ka dieu. Dipindahkeun sakola ka dieu ti Denpasar. Rumasa Neng di itu salah gaul. Bebas teuing. Ya ayeuna mah geus kapalang. Nasi sudah menjadi bubur. Neng geus teu boga hareupan ka harup. Saha atuh lalaki nu bener daekeun ka Neng? Ka awewe baung, awewe sesa, SMA can lulus, status gadis, tapi geus teu parawan. Tapi kuduna memaki introspeksi diri. Kunaon Neng bet baung? Kunaon bina? Kunaon engga peuting sok ngadugem, kelabing? Kunaon nyetun jeung gaul bebas? Selalu dan selalu anak nu disalahkeun. Ari mama sok gonta-ganti borondong unggal minggu. Sae kitu? Kuat mah angger. Asa sok pangbenerna wae. Heh Yudi, gue gak butuh permintaan maaf dari lo. Gue akuin lo pinter, jenius, kacamata lo tebal kayak Keller. Tapi nyari lo cetek banget. Gue juga udah terus terang naksir banget sama lo. Tapi lo tuh dingin dan frigid tau. Nyadar gak lo? Baru gue peluk aja, gemeter keringet dingin. Boro-boro hot lo. Lo tuh so alim, banyak ceramah, kayak ustad. Gue balik jadi gak suka tau. Hei dengerin cowok kecing. Gue heran, gak nyangka cowok seganteng lo sama sekali gak punya hasrat sama cewek. Soal iPhone dan netbook gue ikhlas, sedekah we kermaneh. Lo gak perlu kontak-kontak gue lagi, semua akun dan nomor lo gue delkon. Heran, hari gini masih ada cowok sok alim, sok suci, munafik. Gak banget deh. Mending ge muka Instagramna Coki, cowok maco. Coki. Wow, ajib, kece tenan. Yes, asik Coki. Halo, ini benar Coki yang ketemu tadi di mall? Cius, coba kita video callan aja. Biar Neng yang call aja ya, bentar. Halo Coki, apa kabar? Neng teu nyangka Coki mau ngontak Neng secepat ini. Ya, banget. Neng senak bingit aslina tah. Kamu mah gombal gembel Kamu ge kasep pisan da. Beneran, swear. Ya, beneran mau ngajak jalan Neng? Mau pisan atuh. Iraha. Besok?
Gak pakai modusan PHP kan? Ya boleh, ketemu di mall tadi aja ya. Apa? Jangan. Coki tong bawa motor. Kalau mau bawa motor, ya minta antar siapa ke mallnya. Iya, Neng bawa mobil. Kita jalan-jalan pakai mobil Neng aja. Bisa nyetir, Pan? Ya udah, besok sore jam 4 di tempat tadi ketemu ya. Kemana aja lah. Suka-suka Coki. Neng mau diajak kemana lagi? Siap. Oke, tong bohongnya. Iya. Dadah. See you. Bye. Mama, ya Neng gini kumaha jantan kieu deui. Tos diusasi Neng henteu mens. Alim. Neng alim aborsi deui. Sieun. Neng sieun. Saha atuh nu keresami hukum Neng ari awak geus 2 kieu. Coki teh geuningan bajingan. Boro-boro tanggung jawab. Mobil Neng dibawa kabur. Duh Gusti. Hapunten abdi. Abdi bedegong. Om. Si Om kitu nu keur sayang janten sakit Neng. Wios. Sawios tos sepuh oge. Neng ridho dihukum ku Om.